Tonga ai ku Blei fi baro kiba pet agani Sngi. Gani jingkren kaba kamdan kam agani Sngi. Gani jingkren kaba ngala penkre ngala Jowai but kumakan suang na sikintian nga kren ni gani nakabenta kajing jingiaroh but kajing bahaya kibriu but yagariba gajat benreo. Hadian banga yo jing tip na keleng puli Shillong Times ngipet YouTube channel ngipet news media baro kiba ai khamtam hagini tayo gibnai gibradap kadan jing sngo khya ga bakraw ga donut jonga namar ngi alap Ktien U Blei ngi kren ngi yaslok brio ngi ai ka Jingduwai babon brio banyarap badana pleng jing But nda habang ayo hapo kikat kubor ki mga puli malagapor. But kumjuru abang pet apo gini media platform yaga jing tip kabang ayo naki reporter ki prepare. Ngayo yaga jing ja ri jingi yaga jing pen shap tiang yaga jing shangs ear yaga jing bam shngan. But kam tam lele habang ayo yaga jing ja ka bam sngal tanat. Kabajadang hagini Sngi apa ni ka nongba kabait ke jingi bat ngi ngadon ke jingkyrkhu mdai tang ni nongba ngayo Secretary Ri-Bhoi district Jaintia hills Marshall West hills bat kumta ter ngayo bakadon ka jing kabakraw ri jingi bagidang ke jingja kiba pensngal si bat pensngal le ranro wat yangi kiba shong hagini ri kabait ke jingi Nakadaw bangadal ke jingkyrkhu yakini ki yakini ke jingjang akwa bangan kren ni ke kubar ke banga ai kerteng Balei ja kumne akari ke jingi ke jingiap ke jingja brio ke jing shaptiang balkum ta ter dak jingkyrkhu ngakren ni gani nakabenta gitu ke be kynduh jing Sngosen ay gitu ki long sem ke be kynduh ya ki bakum kini ki jingja nabangi yo apa ke media ya ke bejai ke yeng jongki ke kta ya ke jingmut bade ke donut bat ke pelong yang abangan berkhat bat duai bat ban dan ke jing sngo lyngba ke jing sngo pisah ke bejur nangapet ya ke jing jinjar jongki rangba snong ki nongelam snong ya ke jing pun kam jongki bagi hap banya be banya mare seneng jerom ki pat ba ki bahap ban yaret yarap bro simit Sngi sia kapen kelumar ya ki rangba ki badan apa ke authority nagalayang ke sarkar Nangapet nagaliang ke police department nga isun ay gibigihap banya be banya mare banya wat banya ti banya investigate ban let keleng ban wat fi nangapet yigi brio kiba don na keleng ki snong ki tau kadon kajing bom tikna kadon kajing snow ong no kajing shaptiang ka bakraw ka ba yale kata ki brio kan adu ba ngayo snow na ke Jingduwai na ke Jingiasyllok jonga bawat ki long kpa ki badan siki wepat ki snong ki bakham si jingai na sar kila don ke jing shaptiang ya ki khol jong ban pa school bat ban pelat ki kumto bat kadon ke jing knyo ba sirkai hagini ki tayo ki benai ki baladap bat ngayo iba nda bakam dan shu ke shong sngan ki shong sok agari ba ke jat ben reo Mapuli ke Bible ngayo bagadan ka Nongrim na Ktien U Blei ke bangadan ban ya keren bat pia ke par Balei ke Kumne hagari ke jingi fi ndak ke kum kini ke jingja khamun sien ngi keren syapang kibrio bat ngi kenno iwei kadan ru ke jing high pressure ya kibadan ga authority jang ke government But napipet ba hagano ko kam la banya rap ya kini ki
Kin mau mga yang na kani ka Jaka nga kren na kaliang ka jong ka Ktien U Blei na ka Jaka ka ba kinjaman sim. Nga kwa mga pinifi na ka ba kinjaman sim. Ba't na ba ka jakum kani ka jingja ka riba ka jat pinriyo ka jingi. Nda ba ka jaga jingja briyo na ka jaga jingiap. Nda ba ka jaga ni ka kam rip kiss ka jingja. Kini ka jing le jubor, kini ka jing tu jing tim, kini ka jing karukom long jong ka long briyo man briyo. Haba ka hiar kumne. Nga kwa nga nong ifing ngi duwai ka riba ka jat pinriyo malaga por. Ngi don ka jing kit clear wat mangi ka bakrani ka Ktien U Blei. Nakatagadaw ngi Jowai ki rangba Shillong ngi Jowai ki nong sinshar ki badana ka government ngi Jowai ki police department but ngi Jowai ya shibon ki brio ngi Jowai ki dong ki Shillong ngi kwa ba ka ri ka jingi kanang yo biang ya ka jing sup ya ka jing shang shingan but kanang yo ka ban tip yo Blei wa shisha ngan pini fi ka ni ka por ya ka daw Balei ba ka ri ka jingi ka poi kat ni Fi ngila ban ong ba kaday nakatakadaw nray nga kwa ngan pini fi naga Bible ni ka par kat kum ka shiti ka ba Paul utho kuma arajal snaman siya ndaw tho aga shiti ka jang o siya Timothy ka ba kalanang ka balay ka khat ka baningkong uang hakisngi ki ba kado Kinuan ki por ki ba shitam. Ki por ki ba jinjar ki ba klumar ki por ki ba mshngan ki por ki ba Ka Bible kala da bi thol pa ba ki sngi ki ba khatdo. Kinuan ki por ki ba Bat ka da shisha menta. Ka ye ki longi long sem ka ki kime ki kpa. Ka ki shnang ka thaw ka government ni ka sinshar khadar ka Kam dega besok. Namar nipoya ki sngi ki bakhatdo. Filaban priang na filaban priang ki tangan ong bet daga besai. Kat kum ke jingtho na ka Ktien U Blei. Kadaw baro baga jagung ne kadai. Bangi im ki sngi ki baka jing long jong ka pertai kala poya ka Jaka ka be Namar. Kidai ki sngi ki ya ki bakhatdo. Kat kum ka Bible ki tho shai. Banda haba shua jong ka jingwan ka jong Jesus Christ. Kinan ki jingja ki prepare ki ban pin kendit. Kari jangi kadai kari ka basyang sok. Kari jangi kadai kari ka basyangan. Kabadan ka buram ka akor. Kabadan ka jing snelsen ki khon swet ki rangli ki nongway. Kari jangi kadai kari ka bangitip bakadai kari ka batip U Blei. But daki spas nam ngitip bakari ka jangi kadan apa ka jingkyrkhu ka Blei. Ngimlaban len ni kata. Henry na pipet mentakat tukan ni por ka klemlong syukum ta. Kalau hiar na kekerdan jongka, siya kita kejinglong brio man brio ka ba hiar tam. Haga ba kabu jing iya kibubuan kibadan haga bar haga ikhtiar. Ban penbet ban sinsyar. Tagadaw nga yang nang ni bangan keren ni gani bangan penifi kadaw. Kadaw ka bangan penifi na Ktien U Blei kadai bet kani Ktien ka ba ang Paul. Bagi dia sngi ke bakhatdo na katadaw ki di por ki be ki por ki be jinjar. Fito balai. Nga khwapin pelet jingmot ya kani ka bang kren shai ka jingmot jongfi. Sedang man yo kani ka bangan sepeni. Bagi num kena yo A B C D nginum kena ya no ya no. Kani ngani tro ipi kat kum na ka Bible kadai. Bau satan bagi mensim paman. Ki tray donbor gini ki sngi bakhatdo.
Jaka banyalam ni Gibril na jingjat siga jingjat ban pen kelumar. Yang ni pertai. Ngan peni fi lightly kibau Jisu Quran. Kiba usaitan ndau yo ban tray haga yeng gesem haga riba gejat benreo. Unle igini lightly ndapi puli igini kalong simple kada go besok. Ujisu ang gospel ke jong Yanis. Kalau nang ke besipau ke dekat ke besipau. Singap ngan puri uang kumne. Unang to umuan henry tang ba unyo to. Ba unyo penyap. Bat ba unyo penjat de. Wai unyo nang to unyo de satan ke mensim ksot ke mensim baman. Ujisu ay Ktien U shkhmat na bin puli wang uday nang sha na brio nai kena nang sha na kena yo setan de nang sha na brio ang Ujisu bat ke kam ke jong setan ke dai utray gini ke lai tli nang rem menta ka ja menta gini ke ri ke jingiaroh ngayo ibo setan utray gini ke lai tli nang rem bantu, ban peniap, ban penjat. Kita kini gelai teli, ki jingle, ki jauh setan ki Mawlai. To iki khon ki kti. Utemu ban peniap. Donbor yo. Bat ndau yo un penjat ya ke yeng ke sem un penjat ya ke Shillong ke tau un penjat ya ke imlang salang un penjat ya ke ri ke jat benrio tau de setan ki kam jauh angu Jisu uday unang to umuan tang man syuto uan man peniap uan man penjat ru Padahal nak kata kau ngakwa bagan orang fi Balei ke Jaka ni, hangne ni ri ke jingi naik noi no ino, naik kran no ino, ngan ni ke Jaka nganum ke noi no ino, kabang kran mentah kadai, kani kadai ke jingtrai ke jong baman kadai ke jingtrai ke jong setan ke bawan, ya kaban trai donbor haki yang ke sama ke riba ke jai benrio, pitap utrai dengan ni ke rukam uan bantu ni kau. Fiyo iga jingja menta to iki khon iki to lut iga jingkyrkhu ke jaki to lut nadang sedang nda bau yo iki khon iki vinlap kan pai ke por un peniap bau do yo ban peniap un penjat iga yeng ke sambra kawai nak kata kata ngakwangan peni fi kat bala akan iga jingkran jo Ay nganom na kren buon iki jingtrai ki jong baban rengan peni fi bau setan ongu Jesus Christ uniwan man to ban peniap bat ban penjat kita ki lightly ki kam ki jong setan bat ngakwa bapin snap ba kadan ke mensim baman ke batrai gini ki Sngi ke barung tengkang pimla perkhat balai ke ja Nangayo ki kelung kena ibu peli bagi doa lagi jong ke jingim. Fimtep adukat no ke kata ke mensim. Adukat no ke pisah ke lyngba ke mensim man perkhat di ke peli. Ki batang long lui ke bamtip ya ke ru. Ki ya kynduh ya ke bakum ke tu ke jingja. Bat kat no ke kata ki keme ki kepai ke bayu mesem. Bat ngekuak ngani tu ifi kata ke jingkuak ke jong setan. Ban pen kordit mendai tang munyo itu ki kelung. Hendai ban pen jat ya ke yeng ke sem. Ban pen pra ya ke long yu long sem. Bat kata ke kam ke jong setan. Ngi kena ya ke tai. Fimtip udah setan ubar. Tray. Hai ke jing em jo ki brio ki bau yo ya ke ban rung. Bat ndau yo ya ke ban pensoi ban penki ban rung apa itu ki brio ki besneo bat ndah ba yo to mensim paman man rung itu ki brio ki le ki matla kim tip ki ro ki le ki kam ki sang ki ba sneo ki ba kim dan jing tip lem kam dan setia kata ka jing perkhat lem ki ba duk ki ba jinjar bat kene ki mensim ka rung nau setan rung ki brio bat pelong ki brio ki le ni ki kam Ngan peni fi ke wei ke Bynta na ke Ktien U Blei.
Fitip besi gani ngakran ang ni dan playing job film lesngo to nadu ke testament ke berim upaman utrai dakani ke jurukom upaman udan ke brio kibau yo ya kaban trai ban penkelak so jiki kawai na ki brio ke testament ke berim na fin puli kitab ki siem ke beningkong nakal nang ka bakhat pra nakal nang ka bakhat kendai nakal nang ka ba Ri-Bhoi jong ke kitab ki siem ke beningkong ketaka day ke Jezebel ketengah ke jong siem Israel u Ahab brio ke pemani kitu ki Blei Ashera ki Blei Bal ke brio ke pemani ksot ke basyang ksot kini ke brio ke dan ke mensim pamanaka kini ke por bawat kat yo prophet jong Blei u Elijah haba ke bringam u Elijah uthap ban bakla ban pet yap kini ke brio ke bat ye ke authority apa ke jat dari Israel ke kontrol yo siem Ahab bat ke jat dari Israel brok away ke dan apa ke jinglong merau hagani ke mensimaman kortit keriba ke jat benrio haba kani ke jat mensim paman kepada ke Jezebel ke sensyara ke tu kepor nabau siem Ahab ukwa banyo ke briso ke jong nabat puli kita ke siem meningkong nang ba Ri-Bhoi nabau nabat treban ai ke jingiaroh genti ke jong ki kapa jong o Ahab usngosi ke Jezebel ke pelong daki lenti ke besneu ya kapan kini ya kini ke lekhala ke bot ban peniap yo nabat ban penlent emau yo ketang ke Jezebel kebetulan ke judgment siam ban penbet dak kam auria kam tala kini ke judgment siam pitip karung haki brio ke tu kepor ban penrung dagini ki rukam perkhat ke besneu ke brio bat ke trai ban peniat ke brio bagi brio nadu ki nong sensyar hadu ki pat bagi hab hagini ke judgment siam bat kini ke bangi ong ke Ktien English kata ke Jezebel spirit kadang trai kamuat hadu mentah kini ke Sngi kadang rung kadang yele ke brio ke yeng ke sam fi kamlong natural yo brio baun ma kamlong normal yo brio baun shimi ke mensem brio kamlong ke badai yo brio baun ketakti ban penmi snam ban peniap ki kelong watang bangi at ke siaron nangi perkhat bangi sngasun ai watang bangi yo ke snam ni sngaw shirkai Hande balai ki brio ki matla, balai ki brio ki mioi, balai ki brio ki pai shaka bakum ko to jinglong, hadu ban kini ke jingim to ki khlong ki khna, kam dan shu men sem sngang snai, fite balai, kam dai ke Shillong la khalong gum to, kadan ke bor jong ke jingdum ke ba trai ke brio. Kadang mensim paman ke bapen Mawlai ki bat ke bayalam ki dan pring jongki lelai ki ba kwa ban roi ban kiu da ke bot sot bat ban knya ban penuan dor ki brio ha kita ke rukam ban ai jingknya da ke snam ke kwa nganong fi ngani ke par naik no yo au bi ke mga ong men naik no i ngani ke tai ke bangi dai ban pet men ta ke singi ke dai ke tenrai jong ngani ke jing sneu ke balang menta kadang ke bar jang ke jingdom ke betray ke ri ke jat ben riu ke jingi ke mensim ksot kene ke Jezebel spirit kadang tray hadu menta ke Sngi pat ngatwai bo Blei un play ki khmat jong fi hin pet ba blessing an shubni fi kindiat agani ke par de fi pet ke par ke bo Jisu la khaj agani ke pertai
Hadirin begitu ki riu start ki le rung ke yeng jong Herod. Hadirin bagi klem let ye tu yo Herod siapangul Jesus Christ. Fikin mau Herod u aida ke hukum. Ban peniap lut ki kelung baro senrang na gitu por. Mudur ke Bible ke ongkum ni ngan pulih fikin dia na ni ke Ktien U Blei. Ban penken mau yo fikin ni Jongngi klet. Pet ke Bible ko ang kumne lanang ko ba Matthias ke dekat ke bakan rio. Ana kum tahu Herod abola yo ibala syukari udah giriustan ula bitan lep bola pap niap no igi koncenang baro ki ba Bethlehem ba igi pangjo ka baro naduk ki ba Arsnem igi ba khampo kum badai kita ka ayom ya bala klip yang ru na kita giriustan ti kum tala pendep ya kita bala ong do Jeremiah no tul pau do ong haramala yo sngo ke jing sawa ke jing yam brio ko ba krau ke Rakel ke yam na malagi kon kaman ru baan pentingan ikan nabakim dan show. Kita kena ke Herodian spirit, ke Jezebel spirit, ke Herodian spirit kini kena ke mensiam, kita try nakawai ke pateng, syakawai ke pateng. Bat kini kena ke bakal mensim paman ke rung lagi brio, bakim dan jing sngil senai wali ke kelung ban syami ke jing Jongngi. Ngakwa agni ke por bangan penifi. Ke Bible kong ke Rakel, kada yam nama lagi khon. Kaman ruban pentingan nikah, lamar bakim dan show. Vimte badukat lu ke kta ya ke long yelang step. Ban kata ke dega bo saitan ukwa ban pen kordet ban boy itu ke yeng apa yang ke jing kordet ban boy itu ke Shillong apa yang ke lyngba ban boy ke ri ke jait pen ria apa yang ke jingklumar apa yang ke jing septing kata ke dega kam ke jong saitan nak kata ke daung apa ni fi ke dega por kini ke dega bakin jamin sim kalong spirit kalong evil kini kalong ke bakin jaksot tang ye krani ke ye krani ke ye ke pinle haba kadan ke bor Jingduwai bagai ke bang kwangan kranang ni ke dai bangi don galenti kadan galenti ke ba crown ke Ktien U Blei Kita memang ke gospel ke jong Yanis kalau nang ko besipo haga juk ke khat ke besipo ko bang puli menen sedang bau jisu ang unang tu umuan tang ban tu enrai ban peniap bat ban penjat kita kira ki kam jong setan filaban mudur bau jisu haga juk ke khat wang ngalawan ban ai ke jingem ke kerhai u Jisu mga wong yaladi udah Jesus Christ ubang unang tuwan man penjat bantu ban peniap nrai ngawan man ai ke jingem ke bakerhai nak kata daung yang nang ni bangan kran ni ke kubar ban peniafi balada kan dengan mensim ksot gerung lagi brio Finle ayu. Lebih bom, lebih tiap, lebih sempat. Kat bayar ke doknut, bayar ke jingmot jongki. Latek dah kena ke mensiam finle ayu. Nang no pinya dai ke riba ke jait ben rio. Dah ke no ke bar. Ke bapli na ke police department. Ke la persyang. Ke brio na ke local dover. Ke la persyang man penyang. Ke BDP. Ke brio ke la persyang bot. Ke CCTV. Bagi la lelut ke lat. Baro anrenda baka Jaka pimla ya dah. Balei. Nama kani ke dega bakin jaman sim. Kam dega bakin jado. Bat ngakwa bangan kran ni ke jing hikaim na ke Sngi. Bagan wanra ke jing syai bapin sngal to. Baga Bible ke kran syai. Lada pin puli na ke Bible ngap ngan puli fi nak ni ke Ktien ke jong try. Pinda puli na ke city ke jong Paul syaginang Ephesus. Nak lenang ke ba Henrio. Napi puli ke ong kumne. Hagan khat ke ba khatway. Kiang no ke jing kiang atiar ke jong Blei baro. Bapila ban yang persya ia ke butap ke jong setan. Pai wong kumno. Napa ke jingi kam daya ke snam ke do
Fin le ayu, fin siat da ayo Satan. Fin tiat da ayo ki men sim maman. Nakita ka daw, ka Bible ka hikay, baka jingile, jingi kamday ka snama ka daw. Ka jingile, kaday, pay ka Bible ko ang ni. Henry yaki hima yaki bor, yaki nausin shar pertajan yaki jingdum. Yaki jingbaman bakin jaman sim ki badan yaki jaga benang. Fitip kini kam kren yaki brio. Ka kren yaki bor jingdum yaki bakta yaki jingsin shar. Ka kren syapang kata ka jingbaman ka wickedness ka badan na po ini ki how. Ka Ktien English kong kita ki high places. Kini kita igari bagi jat benriu bagi influence. Daga jingmane Blei ke betala. Daga rukom le jeng ibri ke Ktien U Blei. Bagi barung sikit ke bamday. Bat ke penki lut bat ke penkelumar lut. Nak kita kadang aingu U Blei buang shimi ke jingking atiar ke jong Blei baro. Bila penyelek persyak ke buit hap ke jong Satan. Napa ke jingiasyllok jingi kamday senam ke dak. Kamday dah ketiar dah ketar, kamday dah kanu, ke jingiasyllok jingi kedai dah ke bakin jaman sim. Ngan peni fi ke ni kepar, naga ni ke Ktien ke U Blei. Fi na pulih naga ni ke Bible. Fi yo iba ban job ya ke bor jingdum. Maniang persyak yo Satan. Udah bakin jaman sim. And be igni ke dead spirit. Kani ke dead spirit ke mensim jingiap. Kabawan rung igni ke Sngi. Fitip kadan ke kinja mensim ksot ke barung agi brio. Hagini ke Sngi ke bangimla yada. Bagita kadai ke barung lyngba ke media. Haga bagi khon ki kti jang ki breu ki yo ala ka kti yala ka jang ka phone mana bagi bat yala ka jang ka mobile phone apa ka kti ka jang ki hang tu ki yo sibon ki ek ba Satan urung lang ba ka to sedang ka ban tap ki rukom perkat ki bahar rukom Balai ke rong ke rape case, balai ki kena ke badang red, ke pengiyo iya ke pepa, ke badang kam kena. Kila tip ban rong, ya kapan le kini ke kam ban, peniap senani ke brio, kena badang red, balai ke leit pai sedu seketung rukam, ke daw ke day, bau yo jingi kain lagi mensim baman ke rong lembah, ki mobile phone. Pelang ke brio bikin pai se ke Jaka ke sneo. Nak kita daw ke kata ki kimi ki pa bikin ang nganom iPhone na mamenta nak late school ki hapan dan la ke jong phone ki hap dan la ke jong laptop bat kum ta ter bat ke ke kata nak kita daw na peni fi ke ke par da ka ba sia da ka ba ang nganom iPhone da ka ba ang nganom sha ban lechta ke pin le ayu haba ka rung po ka Jaka ka bagi shong kamera tia min met sitek met abagi pet ke phone ban abaki rung sigi site ki bobon ban pet ye ke bamday ban ka penki ki ka rung mensim jong ni ke Jezebel ka ba tai ke brio ban le ke bamday vio igi poi sigi Jaka ka baki le ye ke ka ba ngimla ban mudur ban ngakwa man ta ke Sngi mangan ong fi ban job ye ke ni ke bor jingdum kamday te da ka lenti brio Ai ku Blei ia ki badana ke Shillong tau. Ai ku Blei ki Nongyalam ki seng ki bobon. Sngi U Blei nam ta ke police department. Ke badana ke administrative. Harai syangan ong nang ni agini ke por. Lada kamday da U Blei. Finle ayu. Wat kat usalaman ubriu bestat tamaga Bible. Udang ong ke kitab Psalm kunang besis paar punya khot benengkong. Udang ong lada utrai sumari ke yeng jonga tei ke yeng jonga. Leno ike betei ka balada U Blei sumari ke nongba leno ike besumari ka.
Kadang kami U Blei. Nama Jisu ang nong tu wan om teman tu. Hari ban peniap ban penjat. Hari ngawan man ai ke jingim ke berkerai. U Jisu la yap ke ding na. Ula ba ke pop ke bor Jingduw mula job. But why hangi ke ikhtiar. Mangin yele persya yo setan bodon pet yap na ke jingim jingi. Ai ke bor ngi begin yo alor ki bor jong ke Jingduw baro. But bahagia kerteng ke jong Jisu. Kawai pakawai ke mensim baman kan hap ban kongo. Langidan kami ke beriu ke basngau tho ia ke lenti ke jong Blei. Ke baklet no ia ke ban perkhat ia ke niam ke rukom ia ke taga jing sngau kerpang. Hari ke bayang sisa ia ke ban duai nam taga riba ke jait penreo. Napa ke jingiale jingi kam dai te ke snama ke do ke dai ke bor ke bakin chamen sem ban yang persya ia ke bor ke Jingduw. Da ke snam ke jong Jesus Christ. Da ke Ktien U Blei. Da ke kerteng ke jong Jisu. Bargan peni fia ke ni ke bor. Nama pengekran sepang ke jingja ha ke riba ke jait penreo. Mdalat da ke waipat. Ngakuangan peni fi tangken diat ini ke por na mga miwat sibun ke por. Pulian ke Bible ngayo i. Makadan ke wai galat ke bakat doa. Ya kan ke rika si Jaintia ke ba iat ke jingi. State Meghalaya bro wai. Ngakam keren namar ngayo i ni ke jingja ke baja. Banyo ipiang ia ke jing suk, ia ke jing songsingan, ia ke jing tengan, ia ke jing jai. Kadang ko bay galat, pagkataka day, ngan puli fi naga Bible, kani kalanong kaday ka bang isya puli bahagi brio, bat mentag Sngi ngan puli biyang ika, agani ka Jaka. Aga kitab kabaar ki Chronicle, kalanong ka ba hinyaw, ka ba khat sao. O Solomon udwai siya Blei. Baru Blei ukren siya Solomon. Kani kadai ka ba Blei ukren siya nius iyam ubadan ka jingkyrkhu. Padahal ba kani ka juk ka Ktien. Kani ka Ktien ka ba Blei ukren biyang siya kinong sensyar, siya kirang basnong, siya kikime kikpa, siya kinong yalama ki Balang, siya kiseng ki baper. Kung mga ladep ong ifimentan, mdanlat dagaway pat, datang daw Blei, datang daw Jesus Christ. Pero Blei, ukuran niya kani Ktien U Solomon, habang kajat ber Israel, kan poy haga jingiaroh. Uang ini Ktien. Ar Chronicle nang menyaw dukal bakat sao. Ladaki brio jonga. Yaki balakot daga kerteng ke jonga. Syak ngan penkelai gani kendiat. Ladaki brio jonga rikasi Jaintia. Ladaki tu kibanget iyo Jesus Christ. Ladaki brio ki besyakri U Blei. Ong gani ka Bible. Kin penrit yalade. Kani ka ba ong penrit yalade ke keren sepang ke jinglong lakloy. Ban priang bangila bakla. Ban priang bangimla daga bor jungi. Henry ban penrit ila dia U Blei. Ladaki beriu ke U Blei. Kin penrit ila dia. Ong hangne kynduwai. Bat kin wat ya ke kamat ke U Blei. Bat kin paino na kilenti ki babaman jangki. Kum tatingan sngaw na blengong U Blei. Ngan map ya ki pop jangki. Sengap bawang ni ke Ktien.
ngan penkia ia kari Jongngi. Wali ai bagani gedekhatkan kelarim. Ai gani gedekhatkan sedang man kiem biang benda. Ngekhat ye figi nong sensyar ki nong yalam. Keren ye figi bedana pa police department ngini tu ailang. Ye figi rang ba shnong ki sardar ki nong yalam. Ye figi bedana ke government naga administration baro. Ye baro ki bedana ke jingki klepi ki kme ki kpa. Kirang ba dong ngimla ti dala di hi banya le persya igini gege. Kabangitan gadai ladangin pai show blay. Ladangin wat iga kamat jong ingin penret iladi. Ngin pai no nagilenti gi babaman. Ngin wat iga kamat ga jong try. But ngin kelaga bomot. Ublay wangan ngaw na banay. Ngan maap iga pop jongki bat kabaw la ublay gadai. Wangan penkia pat iaga rigi jongki. Kadan kalat na kaniga Ktien U Blei. Kaniga day ka bang kwa bangan wanra kado agani po. Bakalat kaday sa tangla ng ipay siya show blade nga donbor paro. Shimi ni kabuban krani ni kubor. Na mga kwa bakari ka jingi ganun pa ka jingto kat kubor. Baki brio na kiweki Jaka kin pet jingi siya ni. Kinyo ida ka durga basneo ngim kwa kumta. Ngim kwa baki way pat ki brio ki pampip yo blay ba im. Bakin pet jingi bangidan kini ki jingja ki basneo. Ngim kwa. Tungin ni wan lang nakikijat jo try. Tungin wan lang so Jesus Christ. Tungin pai so blay. Tungin pengsan nila dia. Tungin sngaw kerpang. Tungin ni wan lang da kaway ka jingman panong try ngin yang Jingiduwai. Ngin pai siya ba. Nabatitang kata kabalaban pen pai pat. Ia ka riga jingin na ka jingja buram siya ka buram ka jong play. Mdan nanti da kaway pat. Datang kata. Vipuli kitab sekari anda ba ublay ukhat ia ka jait man Israel. Bakan pai biang bat abagi pai. Man syakri biang ia ublay. Man peniang biang ia ka ba ublay kwa ban peniang. Ban pen kelan ia ka ba ublay kwa ba kin pen kelan. Hiyo yu blay wangan penyo pat ia ki rangba iki temen hagi surok shnong. Bat ki kena rit kin ya mare ki lenti shnong kin kap nga. Bat kandan biang kejing shinganya ka riba ka jait penreo. Ngakwangan ong ifir gani ka par. Tanginam ima ka shnong ka jingi. Kabang itiang iki khon jingi bagin yad ya surak. Kabang itiang iki khon jingi bagin let ya school. Mengiting ikon jingi begin lek tray lek ta. Tengin ya aga Jaka. Fiu I kedakdan ke jing shepting bagi brio gila lek ke Balei. At ngim dan lat ni siya keren ni siya puli gi news. Bat kanang penting ini. Talat ke mga penif yung mga day. Ladangin pai show blade aga donbor paro. Ladangin kelak ke pamut bagi nong try ngitip badala dingim la. Ngidan kami me try. Ublay un map, bat un penkia. Ia ka riga jingi, sa chisian pat. Ngini tuwa ia ka nigapor. Bat ngangay, ba ublay un penki ipi baro. Baling ba ka niga jingkren ka mga persyang. Bapin pai show try. Tangini tuwa. Kupangayang na niga Jaka ka kuteng ka ba donbor tam ka dong Jesus Christ. Hoy ngamla ban wan ra lut you gonna jing shai man the Sngi. Haring a kren na mga don jingkit clear go try. Mga tip bagalat ka day tang lyngba jang me try. Mana playing at a try go pa. You get to get long sem give a do no like you jong ki khon give a kynduh. You get jing tang ka bam dan balaban sub spine. Try pelong iki bakin shame me. Yarap ko pa play ki badan na ga shnong ga tao kirang ba shnong ginong sensyar shnong ginong peniay. Yarap ko pa play ki badan ga police department ki badan apa ga government ki badan ga authority bat keleng. Yarap ko pa wat ini ki badan ga seng balang ki prepare.
Bangin yo ego try baga jing it shishai ga riba ga jat ben reo. Kam day daga bor brio jingi. Handay daga bangi pai mangi ningkong shame try. Daga jing priang bangi mla daladi. Daga bangi penret daladi bat daga bangi no igilanti ga babaman. Bat ngin pai shame try. A blay me kular ba men ngaw na blang men map yaga pop ko jang ga riba ga jat ben reo. Pat me kular ba men pen kia yaga riga jingi. Trying a dwai a blay nakabantakan yaga riga jat ben reo ga jingi. A bet yaga riga jat spirit ka minsim baman ka bork soot ka bawan ban to ban peniap ban penjat. Bet yaga Jezebel spirit ka ba tap daga jing aurea daga jing tala ka bawan ra. Bet yaga Herodian spirit ka ba mut ban kta yaga klung kna ban peniap yaga breo. Trying a dwai baga bor ka jang minsim makoy. Kan yarbyang si yisen daga jing tray ka bakraw. Haga riba ka jat ben reo jingi. Ay ki breo ki babon kin pai shame. Ki long yeng long sem. Kinum tiang yala ka jang ka yeng ka sem. Kinum shep tiang ko pa. Haba ki dana pa ka snam ka jame. Bat nga dwai baga riga jingi. Kan yo byang yaka taka jing pen kia ka bawan na mea blay. Bat nga da kren ko try kan wan byang ka jing shong sngan. Shong suk aga riga jingi try. Nga kren yaka ni daga jingat. Dwai ko pa na babangangat a blay. Bat ngangat men yo buram a blay. Men pen pa yengi ko try. Mangin yo ibiyang ko buram ko jame. Haga riga jingi. Nga ay shame ko buram. Haga kerteng ko tong jis mi dwai. Amen bat. Amen. To blay un kyrkhu fi. Ko blay shimon.